abusuafo emo bibia chi ema wo akwaba no nsia abo apamu emo bibia chi emo akwaba de oba Yorke FM ni HYTV so anopa no nsia empamu akan kase ayensa akan ya jebre na ya boa no ne de ba besum se kasebo na kase no ya bo ne bede pa ya boa no nyina de akwakogu abef ntentan kase no so eye Yorke FM any HYTV oko yen Facebook page na any YouTube a wobetimi akenkan bi wo ho kama said ye tie na announce anya bi ahwe brepemu no o bia be fine pa e de amam na ensam no de bedi mu akoti ni bini Ghana mampani dada John Dramani Mahama abekasa e de afa Ghana amamuo a ekoso na nsan ehun sesei enrade ya e no kotro etu ni Facebook na ensam a watro e de afa Ghana mampani His Excellency Nana Danko Akufo-Addo na mamu hunu se tie ni ye ba be sanimu e wa kankasem e de amam abeto jasem ukopiem e wa atoye mantem Western Regional etwo pa etwo se tie nie e wo honum na ensem bi eka hom ene yesi hu konya ayede ba besum se anopa no nsia empamu akankase e wo Yorke FM ene HYTV esom na empani se okoto se bodom si apata so na enye ne pemu na emom obi na ama ne so de na akwakoso obi ana no pai wonam ka so na ne mpotemu ba bia obehu oba bi na fu awro tente base se na ne mu abusei ne nante no okone left right etwini nya se Methodist for him na tasa na adwo no ana obi apia no anadwo na no pai no ye na aye ye ti hei no obi na apia yen ema ye de kase no ebro aseda kase emfa nkoma ye piafo eye Han Yorke Estate omansa ase ye fo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  ena afen so Adams Boutique entade se ya dewa ena egu ho a onso betimi anya bi mo amoba ba ya from achi no kire onim ne ho mo amba ya from achi no sramu ara Adams Boutique ne kanfo de amam na makwakwage ntade kama ene entoma de mo de ba engagement ni wenyi nyina na yaboa no Adams Boutique am betimi akwakwaji bi na bia konkan e de amam frempedinfo e bia wonim kwan no 0243 708 485 0243 708 485 afin so se mu wi a me pa cho ba bia mbakwa akoda no makoye honi munu anasa bakoye receptions no Sarabo Hotel service no kama pa obekwa na ma yo ye ohoi o mojeji ojiwani kra timi ko bu ani akohoma timi say yes be ma na serve timi say yes be ma no obrane oba nso serve a o say nsa de da akomu ani na ho ayo say Sarabo Hotel nyenya no kwantempon no so eho ene ebutu ka so a me pa cho friend na buku hotel na buku ba bi abeda 0242 22 92 0242 22 92 Sarabo Hotel enyima ko ya dawruma no ma so ya sene me de anopa no nsia empamu akankase na eba abeso mo kenkanfo ena no payi me His Excellency Nana Kwame Ousu Nana Tino di achim president ye twa hu taw ye ba ensem ni nkire mu ya bo ne bede ye be sanim se danta e de ama abushanfo emo bibia akwaba fe na ode wafide na to ye ka say eye Yorke FM ya nopa nunsia empemu akankase na HYTV atabri ye de nam abefo ntentan kase ni muma ye de brewa ya bepiem wo TV ne so ofon so ne ba bia yetimi aba bepiem ho na afa jebre na ensem ni nkire mu ye mfema ho eno ada ena Ghana mampani dada His Excellency John Dramani Mahama onokuro yanso na ye Frank Akurafo Edema NDC amanyokuo no ewo afimpim mienu ne aduonu abato ayekoto ye no ono ye Frank Akurafo ekura Frank Adema wom na eno ada na o tworo ye edebatu ni Facebook ne Twitter ena o twete ye edebegu ho chese pani entenafie emaseduamfo ono so Ghana mampani no abedi bi pen enti etwa sese de ono so ohunu amamuo no efa no etwa so ono so ka ho asem kakra na ensam kakra owo kanie
ahyase say Ghana osha ahokyere pa aban eba epre akonya no 2016 bra opre so obeba aban mu no or the same entro ene na da defe ene tugu Ghana fo asumua chim ewo egu Ghana fo asum ne esane gu omo akoma mu eyo omo de hu se akufo ado nya bedi aban se heaven yedu or the ebedru heaven ene ne Ghana fo tamu omo aba nyina to santene form kokromuti no omo koto aba edema no obedi aban se wi amamu no hunu so atopeten de call left and right dan ho saa ho kyere na aba oman mu nya asem ketwa sede ahokyere na sifa yire Ghana fo no enya de a ebu akra na enu achi no san kyese anano da akra de na ye ne ya budget ye de betu dwa eye ne ya papa timu se baby a Ghana yeduro no se yenya ogifo bi amana ma magi Ghana 2024 de a mesi baby a Ghana bekwa akoduro no enya asem ketwa ye hira tonsuo nim epo ebunu nim ankasa se twonkon baby a Ghana mampani his excellency Nanado Danko Akufo-Addo edi akodu no ode ya mem pa afenso akasafa Ghana sidi ne ho kire se se baby a dollar no atwe sidi ni bro no bubọ na ni so masidi ni hu kotoku okura no ode kurashim Ghana sidi ni nam forma prada sekede bodamfo twene form saa ama ne ho kire no se Ghana se original boxing ring mu ena nka bi oni sidi ekontokwa na so oni wiase aman ekontokwa se de nka ya buru no ya bu ni se funfun ma sa ite powers ni ayi ediko gina mu oni ya bu ne pa enya sam keto se well the confidence nyina no walusu Ghana for ho kyerewom obi ani atutu aka ne nsem obi ehu kotoku no de kora ahyem ensem bi say ena Ghana mampani dada his excellency John Dramani Mahama kyeroi ewo ne Twitter ne Facebook ewo Ghana ahokyere a ehu no ono abusianfo ya mu akwa babio mfa nchen fidie ne de adwuma That is a Sedunkete's question. Many people don't know that I have related politically with Nana Akufo-Addo for so long, even before he came into government. I see. As students,
he was our mentor. Nana Akufo-Addo led or was part of the fight against union government during a Champon's era. That's right. And that was where we were coming of electoral age. So we saw him as a messiah, a mentor, the doyen of multi-party democracy, human rights lawyer, everything. In which he was part of it, I was also following it keenly. People's Movement for Freedom and Justice. And so all his life from that time to the time he became president. In fact, his major selling point when he was campaigning to become president was that he was incorruptible. That's right. And he was a human rights advocate, and so on. These are the two major selling points. So even those of us who were opposing him from another political party, when he won, we said, well, this is somebody we have followed before, so maybe it may be good for the country. Let's see how he performs his duty as the leader who is now being called upon to implement what he has been preaching all along. Right. And so that's because of his performance that has deepened my, if you like, my disappointment. Okay? You are disappointed? Yes, very disappointed. At his presidency? Yes. Why? Because if he had died before becoming a president, all of us would have celebrated him as the best president of Ghana. That never was. But now he is president, you are disappointed? Now he has proven all of us right. Abusiafo pani ayete ne nkan ni akohwe anu Johnson Esiedu Nketia yabon na say General Mosquito Church for Penny Edema NDC, the bigger opposition party amanyoko no ena yakohwe anu okansansem nyina ewo Jumadi ayatu ni di New Day ewo TV3 eso na yanto akase ebo no so yankon PM ewo apedua piasan na akuafo a ewo ho ena omoano dam a omusun na omo chese omo nsase omo de beye enfuo ene eniama ahodo pi no estate developers wana etonton nsase eye nsase ho adwuma age ho contract na ne ewupe bia sudan asodan hotel ne ade de aye ejapade bia omo tonton de ma wo no sa estate developers yi afansase no omu wiansase no wial kra se bia wado afuo wa hanum se yesi pindo be ye pindo na obehu ano wasase no aka kata boge na yesa anumanum asase be se 2 plots na wo de do wa afuo no ni idea pindo ade ya kwatwa ma obi ya to ama no se won pindo a langas abeba oso no enya sam ketwa nti omusu omanu dam e kire se wona eka bi ewom aban ene ne mpanimfo aposifo asojafo momra mekọ wo mo apapa sansa se de estate developers no agro bi omudie no kotoma me hwoto ya agobone pa nti omo mehwe enka bi mo pa na sa agro no de enya de omo ani je hu agro de nkwada abafi enya ago papa nti omo nka bi mo mi ameno kase maja madwuma aba be 2 years nie abetena ye koko mi koko enya 5 years aye 30 acres watunya abeji eni adese ninya na nya mfinishia medi me nsa menko pa se men transia minim esre Ghana mampani Akufo-Addo si esre na o ebu akwa saf wontwa nani behwe na bra ye bran ye ni bibia ye ka so ono wan ye de ani ato no so one IGP ye moa ni ye nsra de ni nkotodwa de agu fom ano o mehu ye mobo wo ba ye de buleza ginam won we kurokura tai ani tuo aye de bente sei be ye bosome ni kura me na se wura mu da mesimi ni ba bia meko se wura mu adwuma na me de bra medurei 70 years me nya bofra afi na me betena fie bi
obi ane me kasa asase even se papa mu ampampo a obeji obi asase e dia bibia woni ne be kasa obi ani nipa nsi nkonya enwe on di bulldozer aba timi da me kasa me pene omo frɛ police fricha bi e de 3 cars ene atuo e ba me so se adetina me si kwan se o chehin se o ye project o chehin ni obi antrance e se apadwa hin obi o no obi antrance e so on beji asase aban no kyerɛ yen se emabu yen fa yen hu hyekuayem ye de hu hyekuayem ene ya me kase aban abeye nesre kase pa wo de susu a wo ba betu amakuafo ma yadua na se yekodua kokoo no a kokoo no dum pempen so se ebe so a na nwasen aba se ohin bi se na saase no abeji kokoo nagu na eti ni kokoo na yen ye se ye mmiri dua ye no efa so be na yen mabu ni enyan eti me kira ban ni se o twa na ni mehwe area hanmo akuafo no enti sa de a atuo na won pese ebeba se emabu mbetwa atuo no ye betwe won penifo no so eti ye sese won twa won ani mehwe yen enti aban no emekwa yamwa na sede omofa yen sase ni numumu no den de mayen pa hwa yenya sase mpo ne de adua entosi moko nyadoa ene banche na Ghanafo anya bi adi wei eye akuafo a ewo apedua piasan ena yekote omonka ne yehwe omonfoni ebie no na yanto akase aba no so ya to aso ne yakwa kopiem tufri tuhwi afi apiasan akwa kopiem ewo atoyamantem western region na enhwehwemu aba betodwa sa nhwehwemu yi aha nyabotre na tie ne yie pa na emu ode na emu oya nso etwo eya ade a yase ukopiem ewo atoyamantem a enipa be se 1 million opepe baako ena etwo ayo mo acha se obi anama na ninika ne se ya na abude ewo na etwo no se won bibia no enya brofudin na etwo so brofudin a Ghanafo ene wiase ama nyina yedi nim no ande ogbo anu adenden pa owa hemu otimi difference sa hania ebrofo no de anacha se ne ho ato no na o kan se etwo de a ene ebe oya pa se bia ye wo a ugbo ne din etwo sade ebesifa ye oya no na emomoma ne hania de anu akoda din ese enipa be se opepe ba ko 1 million ena enya etwo ewo atoyamantem Dr. Chris Donko ono ena ekasa de sa ade yi etudwa wabra na Ghana Health Service apomudin aso ye ekosia ye ntete ema agencies any stakeholders bi any a doctor for bi ema mo ntete ena ode sa ensem we etudwa na oche se sade etwo ama ne homene so pa na Ghana se ye nyina yie anyina abnane na efri atoyamantem etisin kramantam dia enkra obi abedwane nipa benya two no enya sam ketewa Dr. Fuma we wono mo ye juma hospital so you be training one na umetimi aye any operations ni yie na any bebre ewo sa region omo henyesen akese ne kitoni na ebetimi avoa doctors ne doctors a omo ye adwuma omo ye operations ni ade but training e be mo and then ebe ko se be yo betimi aye ade any operations no omo be ni yi baba ama patients o henya o kana hanga sekante dosu dosu bro woman kuchi sesia no ade ye namfo no mo Ghana henya society no woman ye ntuma bia e kire se jama ye 1 million ade people omo henyes e wo krom ha ati se womunya ade surgery inti ye wa regime se training e mema doctor say sa na o chimo e beboa se be ya sa million the henyes no obitimi aye ho djuma doctor abusiafo pani ayehwani eye Dr. Chris Donko chese etwo no ebi soso pa ebi ayese football ena ebi nso ayese titi ball ni nyina ayetwo ebi yawo a bema
aha wo kura ntimi ngo nti ese ope ne sobre enten ni etimi koso anoma na se ya hwe ho so anhwe ya duane die yie na ya hwe ya setena mu yie na se ye jeja ya ho saade a etwono se de ebeti asi Ghana mu no ebechan covid-19 ene ebema bi a behia ni bia na obaba na hem enye ne menses na eba eyetwo na ubo ni din etwene nso aya na ne buafu ntutimi ye o ya pa ma yem betimi aye o ya saa kwa bi o wa ha ne de eba ye yem be ye o ya saa o sorry kure sorry aje se bi o aka se hania bra hania ene na ne ho aton no akoda din abusuafo nsem bi ka we num ho ye de nsem na si na eni nsem bi ka we num ho ne ye de besom wo se kase ebo na de di mu akoti ni bi ni o kire se enipa be so pepe baako ena etwu ayom wo framantam are hwesem da be na ebeko o pepe baako 1 million sanso ena Johnson esiedu nkatia ebon mena nse January mosquito nso entontom kase awo oman Ghana mu ene okawa se dwi na ode na akeka akwaka Ghana mampani His Excellency Nana Danko Akufo-Addo na mamuo kire se na mamuo na obuo no eye horrible enye ni be kasa se ne pa bon French ni enye kura ensem bi ka wenum ho na yesi ne koso ede be som wo se anopa no nsia empamu akankase a etwo ewomuo na wona eso yasne ema ye de bra wo ni nie han Yorke state o se wa mansase ayefo Adons boutique ntade no ye koye wadi die ntade no ehwa ne ye to no ntoma no ene ade nyina ehwa ne ye to no engagement ne ho ne ma nyina ne ye kofa free Adons boutique machi wedding kase pa eda yanim nti yenim kokobon so ayebo ye fa free Adons boutique Sarabo hotel ye wie wedding ne pe ehwa ne ye ko honeymoon nti me pa cho receptions ne ade nyina ye koye wo Sarabo hotel wa behu ema beba ababe ye service no ubuhu say yes ema bi gina omo na so omo na ma 11 to onko na egu omo achi kama pa enyima ko ya dawro ma na so ya sene ema ye de anopa no nsia empemu akankase ne besom wo me pa cho e ka wo say yenya sore ya pe Okamafo Clement e de Yorke morning no e de eba beto awo so enti gibre ensem no omamu nsem de ko twi ko braman de twasa wote Ghana nsem nyina na eya heya Yorke FM afidie su heya HYTV betebre ne de na nantim se de omodeme nam ya enti no nyabotre na tie na hwebi na ensem a wabɔ ne bedede ba no se de tie nie de di kan edi tie no obenya bi na wahwe okenkanfo anopai eye me His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino di President yakoya yaba